Novio, migrena bosanuba, aoplo novio. Migrena satanaba, aoploe. Aoplo, aoplo, aoploe. Aoplo, aoplo, aoploe. Migrena bosanuba, aoplo novio. Migrena satanaba, aoploe. Ao jokato jojo nya 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 dala Yesu regbe jokato jojo nya 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 jokato jojo nya 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 dala Yesu regbe jokato jojo nya 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 ao migrena bosanu ba ao blo novio migrena satana ba ao blo ao migrena bosanu ba ao blo novio migrena satanaba, aoblo, 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 migrena bosanuba, aoblo, aoblo, migrena satanaba, aoblo. Jokato, jojo, nya, 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 dala Yesu regbe. Jokato, jojo, nya, nya, nya. Ajato, jojo, nya, 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 dala Yesu regbe. Ao migrena bosanuba, ao blo novio, migrena satanaba, ao blo. Novio migrena bosanuba, ao blo novio, migrena satanaba, ao blo. Hello. So now my share. I'm telling you, it keeps like changing what it's supporting. Yo, miedo CEANA ama share ma efie ndo ple Gbedodo na me de share de. Minya be amocho teƒe vovovo miakpɔm ŋdɔ ya ŋdi ya efie ya ta miedo gbe na mi miaƒe gbedodo katã kɔa miedo na mi abale mienya na egba ganye ya yi ke me mie ewɔna miaƒe mia mieyɔna be miva misrɔ̃ Eʋegbe ale be abale mienya na kɔsiɖa do va yi me na miakple University of Education Winneba tɔ Eʋegbe srɔ̃ƒea mie eda asi me alo abale English yevo gblɔna na we are collaborating with each other to teach Eʋe na mia akpera belke ofia Eʋegbe mia na ha ta egba amade le mia dome yike nye nufialaga de lo lecturer cho University of Education Winneba le Ghana ta manabe miada da nami nade afia mi yo dana mi bereku Eʋegbe. Well, nyeda kpena mi be egba ha tede mianchi na miasro Eʋegbe. Meva miasro Eʋegbe. Egba
New nufialaga de lemiashi. That's Cynthia. It's a mere be there after our next interlude. Now I introduce Edokwe Nami. Yo, Doc. akpe danami, akpe kaka. Ke nukola mie gagbo na pie, mi babage pie, ta mi atrogbo, majiju, abale English Eʋegbe na over we shall be right back. Right back, yema. Akpe. Ao migrena bosanu ba, ao vlo novio. Migrena satana ba, ao vlo. Novio, migrena bosanu ba, ao vlo novio. Migrena satana ba, ao vlo. Ao vlo, ao vlo, ao vlo. Ao vlo, ao vlo, ao vlo. Migrena bosanu ba, ao vlo novio. Migrena satana ba aobloe. Ao jokato jojo nya 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 dala Euegbe. Jokato jojo nya nya nya. Jokato jojo nya 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 dala Euegbe. Jokato jojo nya nya nya. Ao migrena bosanu ba aoblo novio. Migrena satana ba aobloe. Ao migrena bosanu ba ao vlo novio. Migrena satana ba ao vlo 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 migrena bosanu ba ao vlo novio. Migrena satana ba ao vlo Jokato jojo nya 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 dala Euegbe. Jokato jojo nya nya nya. Ajato jojo nya 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 dala Euegbe. Jokato jojo nya nya nya. Ao migrena bosanu ba ao vlo novio. Migrena satana ba ao vlo. Novio migrena bosanu ba ao vlo novio. Migrena satana ba ao vlo. Ao migrena bosanu ba ao vlo novio. Migrena satana ba aoblo. Novio migrena bosanu ba aoblo novio. Migrena satana ba aoblo. Aoblo 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 migrena bosanu ba aoblo novio. Migrena satana ba aoblo. Ao jokato jojo nya 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 dala Euegbe. Jokato jojo nya nya nya. Jokato jojo nya 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 dala Euegbe. Jokato jojo nya nya nya. Ao migrena bosanu ba ao vlo novio. Migrena satana ba ao vlo. Ao migrena bosanu ba ao vlo novio. Migrena satana ba aoblo 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 migrena bosanu ba aoblo novio. Migrena satana ba aoblo. Jokato jojo nya 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 dala Euegbe. Jokato jojo nya nya nya. Ajato jojo nya 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 dala Euegbe. Jokato jojo nya nya nya. Ao migrena bosanu ba aoblo novio. Migrena satana ba aoblo. Novio migrena bosanu ba aoblo novio. Migrena satana ba aoblo. Yo, akpe nami, nukola kple nyasela, ta abe afi miedo ana mionto miesi afi mie ebe miegbona miegble be nufialaga aɖe le mia dome. Ta ele afia abe ale dana miegblɔ na ele klalo alo ele ready abe ale English wogblɔna be ya ava afieng mi egba
ta ke danami mereku ke Eʋegbe ta Neda Cynthia ya be eƒomchong hota ke miana ne ogere miadome alebe ne wa ade ɖokui afia mi yo ke nukpɔlawo kple nyaselawo mia katã mi na da Cynthia Mallet na ade ɖokui afia mi ta egbɔna nufialaga yo ta wezɔ da Cynthia Mallet Yo, akpena mi. Hello. Yo. Beda kumi la nupo nyesema. Maraku mia nufo sem nyue Akpeka network ekwele efudele fievie kaka. Mia no wom nene makwa. Ekare jibende se ade anyo. Yo. Nyatofe. Oh God. Yo, ta wezo aketa wezo ake mia nkosam Maraku iji mia kata mi lafia mia nkosam. Yo. Akpe mesebe benema de dokwenye fia nkonyenye Cynthia Selasi Mallet mele nufiale University of Education Winneba Department of Eʋegbe Education efimi mele edowole fifia akpenami Yo akpe na nufialaga Cynthia Selasi Mallet be ogere miadoma abe miaƒe nukpɔlawo kple nyaselawo katã miɔtɔ mienya be le Ghana la zado vie le afuma ta nenye be wote miaƒe nufialaga da Cynthia Mallet ete ekpɔ game efia gere miadoma edzo miada akpe nɛ alo meyema da nami kple da vero mereku lafuma Malavia, mamiankosam, yawedo. yo ta mereku mi da akpe ne da Mallet na mi da Cynthia Mallet be o te egere miadoma fia be ya fieng mi Da Cynthia akpalo wezon kakaka. yo Weva dog. akpena miao Nyawe no nyokui. yeah akpe okay ke mereku biabia de le miashi ne da Cynthia afi ne waje wona ogoma Auntie Mary Maraku ka yigben. Maso. Maso. Eta ke da vero mereku atanyi ji afi. Magbona ken. Mo background ku keke nyama get motari. Mi anko some ta omega bon. Yo. Sister Cynthia. Wezon gazon ke Maraku mion ha mi lafi alaba miaƒe taroje nye be mia viwo ke mie dzi ɖe gbedzia wosro mia degba alebe ne mia adzotso mia alo yafia ɖe ame ɖe gbagblɔ ma wohɔ wata dui ka numata mie ɖo wɔna ya ko miaƒe ŋgɔgbetɔwo dze agbagba ŋutɔ eye ne ge ɖe mia dome fia miexɔ miadzi be na agblɔ Eʋegbe ƒe nuvanyenye nui tai ashixɔxɔ yi ke le mia degbea ŋu nakɔ ŋuti vie ne xexa me godo na se akpe. Yo.
Apprende averu. Marquis. Eʋegbe deko mikpɔe be alo miadolawoa mele ƒe asixɔxɔ kpɔm o. Ta enyo fifia be ebe ne maɖe eƒe nuvanyenye ɖeka eve ɖewo ɖe go be amewoa nakpɔ eye woanya eƒe asixɔxɔ. Eʋegbe ŋutɔa egbeɖo wònye yi ke míaƒe amenyenya ele gbea me. Eyae wɔ mí. Eyae le mía kplɔm le míaƒe mɔwo dzi elabena nu yiwo ke be ɖe egbea ma ne mínyɛ eye mí le wo wɔma o míaƒe agbea anɔ mɔ dzɔdzɔetɔ dzi eye míaƒe agbe nu ɖe sia ɖe ayi dzi na mí nyuie gake ɖe menya o. Nu ka dzɔ hafi mele egblɔm nenema? Dekɔnu yiwo katã le egbea ma wona be etuɔ mí ɖo, ekplɔna mí, ehena mí. Eye afi ɖe sia ɖe he mí ɖoa mínya le yi ke míakɔ anɔ ame dome elabena míxɔ hehema tso aƒe hafi va le yiyim ta mínya le yi ke míanɔ kple amewo gake amewo ɖewo menya o ta woɖe asi le egbea ŋu kɔ egbea kɔ tse ame bubuwo. Nu yi ke le vevie ɖe le egbe ŋua Eʋegbe ya wole srɔ̃m le duwo me. Menye Ghana ko mí le Eʋegbea srɔ̃m le. Wole srɔ̃m le Germany hã. Ta egbe ya ata kplɔ mí míayi teƒe didi ɖe gakea menya o. Ta Eʋegbea sɔsrɔ̃ edodo ele vevie ɖe ana mí mabu o. Ne eɖo afi ɖe le nyateƒe ne mí ɖo teƒewoa nenye be nya sa ame ɖeka wonya do Eʋegbe le afi aɖe koa o ekpe be la kpɔ yi nɔvi. Nenye be menya amea hã o hã la enya be o míaʋeawoa ne mí wɔ nɔvi. Ta egbe ma ɖeɖea enana be mmebuna o. Na ame ɖe nya doe ko o le efi ya wogblɔna be nye brɔ amia ezu woƒe brɔ. Tokɔ menye tso afi ɖeke o hã ta ena be mmebuna o. Mí yi ɖe teƒewo hã amewo nyana mí be ame yawoa eʋewo míaƒe gbea koe nye enumawo. Eya mí kɔ hea mía viwo hã le mɔ vovovowo nu. Ta Eʋegbea edodo kple sɔsrɔ̃a nu vevie wònye na mí eye medze be mí ɖe asi le eŋu hafi o. Enuwo koe va le tɔtrɔm na mí eya ta wòdze be ne mí tso ɖe ŋu fifia ne mí kpɔe ɖa be le míawɔ elabena medzi be mía viwo no va bu etsɔme gbɔ. Ne egbea nya bu koa mía ame blibowo katã hã mí bu. Ta tɔɖi vovovowo le egbea me na mí. Ta enyo be mí de nu ya hã tome be ne mí fia nu mía viwo be womabu woƒe amenyenye le etsɔme o. Kpoe ɖe koa míawɔe ɖe míase ɖe fia. Akpe. Amiatɔ nyese nya. Merekoe miesi akpe. Yo akpe na nufialaga Cynthia. Edetonto. Yo alaba akpe na da vero ha na ife biabia. Yo da na mi mereku enya relation ne okay. Oba da na mi a mamian kosam tututu ta egbona. Ta abe ale mi egblɔ na nufialaga alo lecturer da Cynthia Selasi Mallet ele mi adoma tso the University of Education Winneba Department of Eʋegbe Education. So she's a lecturer from the Department of Eʋegbe Education at Winneba in Ghana. So as we mentioned from the beginning, we want this to be interactive. So she's here to help us learn Eʋegbe. And we understand that there are various stages of learners of various ability, people who are at various stages of learning the language. So we have a comment session here. So please feel free to ask any questions. She's going to try her best. She'll be speaking Eʋegbe most of the time. But if you are here and there is something that you don't understand, please put a question there. We'll be more than glad to translate that from Eʋegbe into English. Yo, ta akpanami. Yo, ta Cynthia Mareku ke elebo. Yo, akpanami.
Trying to share my slides. Okay. Happy Majegoma. Hello. Marakumi and Kosam. Marakumi and Kosam. Yo. Miawa wana kui deku. Happy Maje and Fafia Gome. Happy Mia Aje. Mia get a so strong ma. Mado Benami. Eye ma wede Eʋegbe me. Desu de ka evedeta. Tamado eleke. Good morning, good afternoon, and good evening. Yo. Like me alone. Good. Miagbo is good afternoon. All right, so good afternoon. Good afternoon. Dana mini mesenko wolo. Po voice sama baba mo. Okay, dog. Melong be anamode. Oh, Marakuma. Oh, yellow egbanlo. Yeah, Eʋegbe. Good afternoon. All right. Marakuma say nufialaga. Berekwe merci. Yo. Nu ikeme wo fifia. Nu katutu onye mewo. Marakuma Eʋegbe nami. Eʋegbe nami. Eʋegbe nami. Do hiambe ma Eʋegbe nami a. Marakuma ehia. Ehia. Susu kata o hiambe ma Eʋegbe nami do. Mava. Yevuba to build rapport. Kadodo to hear connection. I like me blogging. Exactly. Nemi klama. Dama. Ke bubude. Oh, dana mi le nu pom ha filo. Mama o machinwa good. Dana mi Maroko atayi alabe aga trova alabe atayi vie kwa trova kwa. Susu bubu kata mele Gbedodo do alo susu bubu kata me do gbe ado. Oba Eʋegbe. That the robe kachachi ava mia dome alo kadodo va amedome. Eglobe connection. Ke bubu de. Maroko oba bubu hanya. Bubu hanya enya konu ha. Ela be na yide madegbo ajebe na bia ale amale. Hafi aje enwogome. Tututu. Mijagbata. Lego ya me eyike mi namombe. Mafia nu de do hia kokoko be madogbe. Hafi magede nu fafia ma. Maroko Ehia. Obe enye ngike ele Eʋengwome. Makareji be ehia be na adogbe. Ne le wona alododo yonwo la ehia be na bia ota beleke tefale. Maha. Ta esia eya hemiva mia penu sosron me egba mia sron jo Gbedodo pele Gbedodo greetings and responses. Me wede Eʋegbe me la bena nsosron ya mi wena beginners so ameyoke legbe sosron gomeje ho menyande ke chogbe hu tani me va dogbe ale Eʋegbe ma o mata adon namo ta me wede Eʋegbe me hafi ben fifia na mi sre vo de Eʋegbe ma bubu na ye be me va nu fia va ni me gale Gbedo gede Eʋegbe mo me nya be osro Eʋegbe me to ta Eʋegbe me to ko ma me ma do da mereku emeko na mi a Maroko emako akpe da verokle da nami Maroko Miesi naname yo Tonya va. ke
Merci. Maracuya. I don't know. Ala Me kunya Maracu slide out ole jaja. Maracu slider yema Okay. All right. You. Akpeta egba. Oh. Mi asroncho Gbedodo pele gbelonlon nti. I don't know why nyo gbelonlon etoto eike ogede efia. Kaka mi aiji nenema nenye be enu atra me von be ngogbe a Eʋegbe font nyo kata ole totroge kake. Mi aiji. So the objectives of this particular lesson. Nu ike mi asron le lesson kelele ma or after this discussion me le mokpo be nyenusron la wa nyekple nyenusron la kata will discuss cultural notes related to greetings. Efia be Gbedodo nububu oge na deme menye adogbe ako ajo nu yo ke awo kple nu yo ke ma wo le ɣeyiɣi ke me awo le kple ɣeyiɣi me ke ma wo lo edze be mi srɔ̃e ale bena nenye be eva kpɔ ɖokuiwo le evenyigba dzia anya nu yi ke awɔ be wo ma kpɔ o amedzro wo ma kpɔ gblɔ be o ame ya me tsi ɖe aƒe o ta edze be mi srɔ̃ nu mawo xe ayi kple Gbedodo ale bena ne be mi va yi edoƒa miawɔ nenem nu mawo. Nu bubu he yi ke miagasrɔ̃ le nusɔsrɔ̃ ya ma miasrɔ̃ nu tso nu yiwo ke miazã nya yiwo ke miazã le Gbedodo kple gbelɔlɔ̃ sia ma miasrɔ̃ miaɖu tu na wo ale bena ne mi yi gbedoƒa miadoe nyui ɖe le ɣeyiɣi nyuitɔ me. So we will use vocabularies related to greetings and then we'll practice greeting people according to time of day. So ne mi srɔ̃ vocabularies of nyawo voa miato nuwo me leke adogbe le ɣeyiɣi ke leke adogbe le ɣeyiɣia leke adogbe le ɣeyiɣia. So kaka miasrɔ̃ nu ya vɔ pete edze be nusrɔ̃la nyewoa woata awɔ nu etɔ̃ yawo yi ke meɖe ɖe go miayi edzi. Mia nu gbãtɔ yi ke miale ŋku ɖa woawoe nye cultural notes yi ke or norms yi ke le Gbedodo ŋu le miaƒe Eʋegbea me. Mi gblɔ xoxo be greeting play a significant role in the Eʋe culture and it serves as a way to show respect and then establishing social connections and then maintaining harmony within the society. Ta nenye be ekpɔ ame ɖe heme do gbe ne oa miabuwo be enye gbevu alo amemabula alo nane mi be Gbedodoa mi wɔnɛ be akɔ ɖe amebubu fia ta ɖevi makpɔ ame tsitsi adze le eŋu ko mado gbe ne o ela nya mi o mela nya mia o edze be natɔ ɖe amea ŋu nado gbe ne. Then Gbedona ma menye be efia be ko be nabia amia ƒe dɔdɔ ta se awo ena eyae miakɔ dzeɖoɖo bubuwo gɔme ne be nya ɖe le asi woa etua ma egbe ado ne gbã hafi ayi Gbedodo bubu dzeɖoɖo bubuwo dzi. Ne mewɔe nenema oa miayɔ ŋkɔ na wo be awɔ ame ya etsi gbe ta Gbedodoa eƒe nyawoa osogbɔ. Then we are saying that greeting eases your integration and acceptance into the community. Nenye be eɖo ame dome teƒe yeye he tɔwo kpe nye be edo edze le amewo ŋu va yi egatrɔ gbɔ va yi amewoa womele xɔ geɖe wo dome o elabena ebuwo be mele wo kpɔm ɖe naneke me miagblɔe nenema mi bunɛ le evenyigba dzi be o ke ame ya ɖe ɖo kpɔ be enyo wu mi ta gbe hã mado na mi oa ke ne nane va dzɔ ɖe dziwò etsɔ megbea womado ɖe dziwò axɔ na wò eya ta Gbedodoa ele vevie le míaƒe Eʋenyigba dzi. Heyi ɖe edzia alright heyi ɖe edzia Gbedodoa ɖevi mekpɔna ame tsitsi
Abiebe, how are you? Ow. Mele mia Eʋegbe domo. Because mia Eʋegbe, we respect for the elderly. And then for people of a higher status, is highly valued in the Eʋegbe culture. Ta bubuma mikwe na de miape Gbedodo me. Ta ne wo devi eva le amechichi bia be how are you? Alo efo le godo me kra le afido kra ma bia be cho mi po devi ada. Devi ame ho he kra o gbolone. Ta mia lehe ya meda sibe devia makwa mechichi abiebe efwa alo how are you let me get them nya le ike devia adogbena amechichi then la peme hafi ekwa mejura ma joba me mejura na dogbo ejebe na do wezo na ma na naizi wanwai hafi amejura adogbe eyewo ha alon na amia le evema ne le gbedo alo ne be ya dogbe na me eye kuku le ta na wa ejebe na de kukua le ta abe devi ene le gbedo na me chichia ejebe na de kukua le ta hafi adogbe kake menye be amechichi dogo devia amechichia ade kukua awo devie ade kukua le ta hafi adogbe na amechichi alo ameike le doƒe kɔkɔ aɖe le miaƒe nutoɔ ma edzebe na ɖe kuku le go bubuwo me hã amewo ɖena afɔkpa abɔbɔ alo ade tae vi ɖe ko adogbe wo katã ɖe bubu teƒe ta koe mi le hemawo wɔm ɖa ta ne nye ɖevi ekpɔ amechichi eyi gbedoƒe ko etɔ mewɔ nane kɔ ko edo gba ko edzoa miakpɔ be mebuna amo ta edzebe na bɔbɔ ta hafi alo abɔbɔ hafi adogbe na amia le kuku le tawa adi nenye afɔkpa ya adi le go bubuwo me hã ne ŋutsuwo da avɔ ɖe abɔa nu ka wo wɔna wodidina avɔa vie to the elbow level hafi adogbe akpɔ be ɖewo kra wodidina avɔa gabɔbɔna ɖewo kra wodidina avɔa ɖena afɔkpa gabɔbɔna hafi dona gbe wo katã bubu teƒe nyawo koe ya tae numawo katã le dzɔdzɔm ɖa ta nenye be eva ɖo eʋenyigba dzi mewɔ numawo ƒe ɖeke oa miakpɔ be awo ɖevia ebu mesrɔ̃nu tso lawo gbɔ eye ɖevia makpɔ ametsitsi ado asi ɖa be ele asi na amea abe gbedoname ene o eƒe hatiwoa woata do gbe nenema gakea ɖevia mado asi ɖa ana be ele asi na ametsitsi nenye be ɖevia do gbe vɔ eye ametsitsia ŋutɔ be o yana asi la ne wonye ametsitsia ŋutɔ do asi ɖa ɖevia ata na asi fa. But then, I bet the you have to initiate greetings with elders, but you cannot initiate handshakes. You greet people first before you talk about anything else. No matter how pressing the issue is, you first of all have to greet the person before you go ahead to say whatever you want to say. And then I think you have to bend while greeting an elderly person. Cultural note wa wenye ma ojebe nemile umede asi hafi aide bedona amepe babia adelia Maraku makwabe mia kosem tishia. Maraku mia ko. Oh, okay. Sorry, Baba. Okay, akwe. Gonna be some of the reasons why we have to greet well and what I was trying to say was etiquette. Just like you just said, for etiquette's sake, you have to. If you don't do that, they won't think you are respectful, and that's a lack of etiquette. That's what I was trying to say. Thank you, Danami. Akpe. Sounds good.
Hello. Very interesting. Okay. Kene babiade kemeliwa. Mi agede nutrition me fifia mi lenku de cultural norms so no to muta. Fifia mi agede Gbedodo antomento. Akpeda benya kawe mizana le Gbedodo me. Le eve ma nya eve wa mmedonagbe akọ reyiyi akpọ dagama nbe kwugave tamile ndome ekwugadeka tamile fi au menye ya emia omizana le miape afitonagbe muike mikpona hafito agba anye erea eleji erea pe nonome kple pe zɔzɔme pe dzedzema eyae eviawo kpɔna hafi dona gbe ta le mima reyiyiawo reyiyiwo keme mi do gbe koa mimawo ɖe reyiyi eneme le eve me gbãtɔa nenye be rea edze ndikae tso fɔfɔme ko akpɔ be rea edze agudzea mizana reyiyi ma mikpɔna amesiame fɔ with energy level ele very high amesiame dzi be yawo dɔ akpɔ be atmosphere pete le calm ayame le cool ndesia de fa bɔkɔ akpɔ area le dzi be eva mesẽoa eyae miezana then no reyi bubu ha nenye be rea zɔ kaka fifi akpɔ be ele dzi le ʋuʋum nyuie fine at that time you see that the day is in its full swing akpɔ ta akpɔ be no area ele dzi bliboa ke mi do reyi bubu ha akpɔ be rea egale dididi ele tɔtrɔ fifia edidi bɔbɔ vi ɖe megase nenema oa eya ha eƒe Gbedodo ni hafi fifia ne kpɔ be rea eɖo to magakpɔ rea le dzi wòanɔ bibim nenema ha eya ha ƒe reyiyi eli ta ne mi ge ɖe ma miakpɔ reyiyi ene gbãtɔ nye ndime ma eya nye reyiyi ke rea dze mesẽ o ele bɔkɔ amesiame fɔ le eƒe agbɛndi wɔnawo me dɔmeyilawo yina dɔme sukuyilawo yina sukua eyi ma tso fɔfɔme kaka va ɖo matsɔ ko be ga 11 kple miniti 30 mawo me ga 12 ye mi dona eya nye ndime kimi ne mi tso le ndima kaka ga 12 akpɔ be rea ele dzi le ʋuʋum sesẽ ta fima ya mi gblɔna be mi le ŋdɔme sorry nye ƒe font o change le enua dzi ba mi le ŋdɔme that is midday ke nenye be mi didi area didi alo etrɔ yina let's say ele transitioning into the evening la mi gblɔnɛ be retrɔme so you see that the sun is winding down slowly ta efima akpɔ be weather ega le sese nenema o ta mi yɔna reyiyi ma be retrɔme ta edze na gɔma be gatɔ kple afã kɔva be gade mawo me ye nye late afternoon retrɔme ke tso gade akpɔ be o area eɖo to akpɔ be amesiame gbɔ tso dɔme ɖeɖita amesiamewo katã wova le aƒeme le ame yiwo ke woakpɔ nu le nukpɔmɔ dzia wole kpɔm ame yiwo ke woaɖo dze kple woƒe ƒometɔwoa wole ɖeɖita amesiamewo ɖoko wole game dzɔ be ne alɔ ɖe neva fiwo koa ne yewo mlɔ ya eya mi yɔna be fiae me ta ɣeyiyi yawoa woawoe mi zana tsɔ dona egbe le Eʋegbe me ke miatsɔ wo ɖeka akpɔ wo ɖa le ndima miedona gbe be ndi ta morning greetings le ndima mi dona gbe be ndi danami
Ndi let me say. That vero left ma. Okay. Ta atando bebe ndi alo ndi nawo. Ndi nawo ta that wo enya amedeka nekpo amedeka singular. Nekpo amedeka you use yo wo. Kake ndi na mia efeba me osubo. So they are more than one plural. So you use me. Ndi na mi. Ndi na mi. Ndi na wo. Ndi na mi. Ndi na wo. So amedeka ndi na wo. No wu amedeka ndi na mi. Ke mi gatanglo na be ho ndi ho ndi ho ndi lego mama ho ndi alo nenyebe osugba danami nenyebe osugbo de mi be mi zana enyaka nenyebe ami osugbo mi tanebe mebe maza mekpa moza amosugbo kake mebe maza ho ndi leke magble Medekuku me eka maglo medekuku medogbe nenyebe nami ami osugbo nenyebe ami osugbo mi gbobe no osugbo mi zana mi ke nenyebe mebe manbe ho ndi kake ami osugbo de meje mako mi de mede leke magble okay in miho ndi nami very good very no. Really? Okay. This is called conjugation. Conjugation. Yeah. Conjugation. Yeah. All right. Miho ndi Okay. miho ndi tami adogbele ndi mebe ndi alo ndi nawu nenyebe amedeka ndi nawu none owu amedeka mi agbobe ndi nami mi agata agbobe ho ndi no osugbo mi agbobe miho ndi all right. Biadelia Bedeku mia mia ko yi doc bona na wanami na intelligent biada. Yo, Bessie. Because I got that one right, so I think I deserve. Yes, we all deserve something, even if it's a commercial music. We got it. Okay. No problem. Ya tope akpe na nufialaga mi strong Gbedodo le ifang shom ta mi gbona pi alabe yeah lafia we shall be right back abalogna le Eʋegbe man English on nous reviendrons to the suit obanyima se français gbanyo ta abakamako basema ta mie enfogacho CEANA CEANA nwi ya gbona mi otomi ya be ekwe ya ma mi godoge le Colorado Loveland alo lonlonyigbaji le Colorado ekwe ya ma CEANA tokata le kikama afia le Canada Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Dububu kata babage afia ta nemyekpo mi agbona boblododo ya agbona boblododo ma alo commercial ma is about the upcoming event convention which is taking place in Colorado yo ta mi agbona e
Ago. Ose ae ae ae. Ose ae ae ae. Mi huele samele pasa pasa, mi huele samele nyama, wakeko apete pero. Mi huele samele nyama, mi huele samele pasa, wakeko apete pero. Mi huele samele triba triba, mi huele samele pasa, wakeko apete pero. Mi huele samele nyama, mi huele samele pasa, wakeko apete pero. Mi huele samele nyama, mi huele samele pasa, wakeko apete pero. Mi huele samele nyama, mi huele samele pasa, wakeko apete pero. Say aye aye aye. Say aye aye aye. Yo, apena mi, mi apenu kola ple nyasela, mi awe la doji, abale mi onto mi na nufialaga le mi adoma cho University of Education Winneba. Alo Sukukɔkɔ ike hena Eʋegbe nufialawo le Ghana, Department of Early Education. Ale miadoma ale be nufiam mi tso nukatai mi do egbe na me do Gbedodo ne do goame na do gbe na me nkate mi wone do ta elafia ta egavage avayi ife nfiafiaji nua mi kpofia bloblododo alo commercial ma echo Colorado Colorado ama miegodo ge CEANA to Eʋegbe to kata le kixa mo godo ge le Colorado te pade o yona be Loveland alo lolonyigbaji yike le Denver gbo ta pe ama afumai ta yemi koya ne me ple o agbanlevi alo ticket areka me de kuku na atede agbanlejikla ji alo na ide moji eye na ple onwi ala bedo vivinanto ala be pe ama obe lolonyigbaji ta Colorado to oveji te fama ikenye te fade o yona be lolonyigbaji ta mi pogera bela ke oyige ha yo akpe ke mi ga trouble ta mi ayi wona oji yo ke da Cynthia nufialaga mereku mi trouble mi la shioma Yo. Akpe. Yawede. yo akpe Kemi aiji. Isroncho like mi adogbe. Le ndime. Nebe edogwama. Le ndima. Like adogbe. Isroncho. Kemi nami gede ndome. Let me put that. Le ndoma. Mi dona gbebe. Ndo. Alo. Ndo nawu. Alo. Ndo nami. Lenyebe amiao osugbo.
owu deka ndo nami. So we are saying that when we use wo, it means we are greeting only one person. But then when we use me, we are more than one. So let's take note, please. Ndo nami, ndo nawo, ndo nami. Then ho, ndo, ho, ndo. Alo danami, mi ho, Mihondo. ndo, akpe, Miho, Benao. Right? akpe kaka. Mihondo. Yeah. Kanamido retroma. Medibe mi anyabe amado wa minyabe Eʋegbe a betagbe o vovovo li henye dialect o mi glona o le vovovo. Tale godo ma mi atanse wo tro la fide o be wo tro alo retro nese wo tro ple retro a o kata late afternoon penya ko glom o le. Ta nenye be ese wotru a le gbedodo ama mi dona gbe a be elabena mi glo be ewo a wo la henye re a mi be ewonuka ele dididi ele lelem ele totrom ta mi be wo a ele alo wo la le nene mai ojebe neno kaka le nu popo chochwe ma la hele a la la nwa egena ta eva zuna wale ta amadowa odo n'ebe wale kaka amebubu ha nububu ga jona de o ple a ma hele fi ma henye wo a nububu ga jona de eji le Eʋegbe ma mi glo na be gbedidi efe ma wa o qualisens le jojo le fi ma ta o nyuno de o nono meta de o wododo nono jita o gen kegbe di bubu eva hona de tefe henye o ta le godo ma mi ase wole le godo me ha mi se na wale ta na ebe mi dogbe le late afternoon na mi do na ebe wole alo wole nawo alo wole nami alo ho wole begblebe atanse la me bubu do ha fe nu be ho wale nawo wale nami alo wale ho wale okata late afternoon pe gbedodo kwele ejiyim atamina nemia alenkude eya aha babia de le he mawa Beleku, I think hello Beleku page. I call page wale legia. It was there before. I'm trying to change it, but I don't know what is It's happening not here. okay. That is why I couldn't change it. We all understand. Yeah. You know, Yeah, it's this, my screen, everything is off here. I don't know Yeah. if it's the internet. Please, can you see me? Everything is off here. Dokomele yimko. Yeah. Ta neni ale It's okay. gbenyesem kwa. I think I can continue. And then everybody knows. Sorry yes, about that. We are international. We are so international. What can they say? I mean, hey, we are the show that brings the whole world, you know, by speech to them, so they understand. If we don't have, sometimes. Okay, very very sorry about that. But it's good. Yo, okay. Ta mi be wale. Kenenye be mi do fiaima. Mi ado bebe fien. So my screen is up. So fien. Allo fien nawo. Fien nawo. Allo
Fien nami. Nami. Fien nami. Fien. Allo ho. Me Fien. ho fien. Exactly. Ejawaba. Allo. I remember. Fien. Your student in here. Good. That very. Marakumoto. Nenyebe edogo amadele. Retrome leke adogbe na amea. Wall. Allo wall. Wall. Allo wall. Akpe. Dog elefuma. Don't much akpana mulu. Oh, sorry. Let's put Dog elefuma. Dog. Maracu mali nufialaga maracu mada shire. Kenenyebe edogo amadewo le ndimede leke adogbe na o. Maracu Gbedodo no be maracu mikondi. Miho ndi. Davero kele ndomede leke adogbe a. Maraku agbogloga. Miho ndo. Miho ndo. Danami edeleke Yes. agle. Fiaime leke adogbea. Fiaime. Miho. Evening. Miho. Awo man be miho fiaimo. Miho fiaim. Miho fiaim. Mako fiaime. Mako me akobel. Okay. Okay. Fiaim. Just a regular. Then I go one bed. No gonna go le me kuku anchi. Then I be magak blow Emma. Aw ebe fiaime. Ye aglo melebe. Mega me velta na webe fiaim megava. Okay, fiaim. Yeah, fiaim. Yo. Kemia yeji. Newa walema imagine ya goma, morning, noon, and night. I'm quite a few people there. All nearby wale Elle. Omenya wawa. They don't say they don't know how to say it. They say omenya wawa because I think it's a series of the way you go back and forth. I think. So many people say that. One day we have to study it. So I call Wale. Mako Wale. Wale. Wale no nye no do le kavama anye mi akpon la ha afia ga kpon le ke me yue ga ke Wale nana ke me jejem le fia ota me de ku be to ta fla jebe nene mata enye we o kaka e ma gbe koko le etame ta vazu wo le ewa ele wola le abele kemede ma be wo la le kake nu go jode gbedidi a oji ka over trovazu wo le me ku mata ija Fine. yo Yere kuku nufialaga yiji. me ku babia de temengale wa No, okay doctor ya ta pura kama namia. yo akpe Gaka. Remedia biaga. Yo, apena nufialaga obe
mushroom gedegba ali madogbe pleto mogata fia manyale odogbe ta makario marke maganya koge be nyimanya gbedodo ta yo ke miega gbona pi yo ape penam Me got going like New vocabulary, right? Mi Eʋegbe ma yi kanawe, dawo ma nyaflidio mi Eʋegbe ma yi kanawe na Eʋegbe ma yi dawo ma. Eʋegbe ma yi dawo ma nyaflidio na Eʋegbe ma yi. Eʋegbe ma yi kanawe, dawo ma nyaflidio mi Eʋegbe ma yi kanawe na Eʋegbe ma yi.
Yo, après nami. Miawe, etoom miawe bang ko ha eye miawe ena miawe nyeda pena nufialaga Cynthia Selasi Mallet. Yo, take da nami ple da vero mi polio adume akumai hake mi be yoko awo mi habubuade kima nyako da vero Nyolo hayim tong. you were able to slow down or stop and start dancing. Rama pakra hayang. yema Jehovah, you wanna know. Nufialaga mubarak. nufialaga mubarak. Are you going to give us an agbaja or bobobo? Agbaja, okay, you okay. Bobobo, a short one. You agbaja re agwana. Dali atruga kuwe. Alabo. Okay. Come on. Short one. It doesn't have to end. Go to the end. That's Cynthia. Okay. Okay. I got the trigger. Yeah, kuma chin logo don fiya ku ka. Nufialagare onami ya hakenye anyamenya ya hakato Apprende amashama obe nufialaga egevieta ke meraku da nami kula da vero meraku anyadele miashina miapa nukola kula nyasala kadami ala boy. Oh, nedak pena obe
Oga Hedemianchi Egba. Hello, and Ete. Is it Tedemianchi? Hello, Hedemianchi. What Tedemianchi Egba? Once again. You complete it, then we can add it. The banker. Just go ahead. Oh, okay. All right, my sound is not very high today, so I couldn't hear everything. Oh, okay. So me dak benami kaka as usual, and we hope that this continuation of our studies is getting better and more understanding too, for the variety of listeners and watchers. We thank everybody for coming tonight. Anya kata kwe mama chok badadagara na mi apa nufialaga da Cynthia. Bla Dr. Onyo bla danami. Ba miena ban wonaya. Uji English shagba. Ya tapa adomanya ono. Tana mara won kola bana kafi. Tamia weto. Ka mi apa nufialo kata la university amala. Hanya Sukukɔkɔ la Ghana. Ale mimi sio tere miang ko wawe do maga didi miang. Mi waga wa ingo ba akba nami. Tao ba Sister Cynthia agbo. Hello. That's Cynthia me trogbo. Abala mi to mi aƒonu kpɔlawo kple nyaselawo na mienya be wobe ekaya ke to atsiaƒua me hafi na be emɔwo dɔ nyuie abe internet alo kple emɔƒonuwo kple tɔmɔwo dɔ wɔmea wobe kuxi aɖe ku ɖe ŋu ta ena be medɔ wɔm nyuie o ta yena be míaƒe nufialaga Cynthia me wodogo le eka dzi ta mete gege ɖe mía dome ta ɖeko be mana ne mianya gake míada akpe nɛ be ale yi ke wòva wòdo ɖe mía ŋu ne abe ale da na mi kple da Eʋegbe ene míada akpe nɛ ne da Cynthia Mallet kple the Department of Eʋegbe Education, the University of Education, Winneba. Okata. Take miaga dogo koshida egbona ma miaga godoge miaƒe wɔnawo dzena gɔme tso afi ɖe agbe va se ɖe memi ɖe agbe ta miaƒe wɔna ya yenye na wɔna mamlea hafi kɔshida ewuna ŋu ta akpe miedzi mawo ƒe dzɔgbenyuiwo katã ne mesia me miaga dogo yo akpe miaga dogo mia gblona nufialaga decom but me miss this week like I make he sent us somebody to take his place and that's perfect, and I think they're all going to come through for us to know all of them. We also missed him this week. Akpe obe nufialaga ga trogbo vie gake tamiane adaba fufu deka de obe yife nuyo yife kao tiam ale awo geremia doma eka chacha wo. Absolutely. Ela ba mapota na aƒonu fiafia fi mie yi. Yeah, but it would all come because there are plenty coming. Plenty. Yeah. Akpena mi gata akpe da vero akpe da nami ale yamahu jefe ma ole gake abale o
ete ɖe nu ya ŋu ta yena wòva ge ɖe mía dome ɖo ta miekpɔe be yameʋudzeƒe ma wòle ale be da verɔ hã le dɔ me gake ye ma miekpɔe be le ʋu me gake ege ɖe mía dome ta edɔa nenema wɔnɛ ma elabe eyawo katã mía katã lém kple asi wobe ame ɖeka melã lã agbalẽ ʋuʋuna le ŋu ta mía katã mifɔ asi ɖe ŋu ne wòanyo yo akpe ne mía katã ke míagado go midɔ gbe yo. Awo mi gblena bosanu be awo vlo nɔvio mi gblena satana be awo vlo nɔvio mi gblena bosanu be awo vlo nɔvio mi gblena satana be awo vlo 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 mi gblena bosanu be awo vlo nɔvio mi gblena satana be awo vlo awo dzokatɔ dzodzo nyanyanya ɖe la Yesu ɖe gbe dzokatɔ dzodzo nyanyanya dzokatɔ dzodzo nyanyanya ɖe la Yesu ɖe gbe dzokatɔ dzodzo nyanyanya awo mi gblena bosanu be awo vlo nɔvio mi gblena satana be awo vlo awo mi gblena bosanu be awo vlo nɔvio mi gblena satana be awo vlo 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 mi gblena bosanu be awo vlo nɔvio mi gblena satana be awo vlo dzokatɔ dzodzo nyanyanya ɖe la Yesu ɖe gbe dzokatɔ dzodzo nyanyanya adetɔ dzodzo nyanyanya ɖe la Yesu ɖe gbe dzokatɔ dzodzo nyanyanya awo mi gblena bosanu be awo vlo nɔvio mi gblena satana be awo vlo nɔvio mi gblena bosanu be awo vlo nɔvio mi gblena satana be awo vlo awo mi gblena bosanu be awo vlo nɔvio mi gblena satana be awo vlo nɔvio mi gblena bosanu be awo vlo nɔvio mi gblena satana be awo vlo 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 mi gblena bosanu be awo vlo nɔvio mi gblena satana be awo vlo awo dzokatɔ dzodzo nyanyanya ɖe la Yesu ɖe gbe dzokatɔ dzodzo nyanyanya dzokatɔ dzodzo nyanyanya ɖe la Yesu ɖe gbe dzokatɔ dzodzo nyanyanya awo mi gblena bosanu be awo vlo nɔvio mi gblena satana be awo vlo awo mi gblena bosanu be awo vlo nɔvio mi gblena satana be awo vlo 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 mi gblena bosanu be awo vlo nɔvio mi gblena satana be awo vlo dzokatɔ dzodzo nyanyanya ɖe la Yesu ɖe gbe dzokatɔ dzodzo nyanyanya adetɔ dzodzo nyanyanya ɖe la Yesu ɖe gbe dzokatɔ dzodzo nyanyanya awo mi gblena bosanu be awo vlo nɔvio